Oh, kiye ketone mantan lumayan. Surat lamarane komplit, kompetensinya main. Tak teleponnya. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Sarimin ya? Siapa ke subuh-subuh telepon? Halo, iya selamat siang. Apa kiye kok subuh-subuh ganggu wong turu bae? Mohon maaf Bapak, ini sudah jam 4 sore loh. Lah, sing bener. Kenapa kawit mau orang buka? Judulnya nyepreinan kiye. Bapak bisa sedikit lebih sopan ya? Saya dari PT Berkat Kenduren loh Pak, membawa kabar baik untuk Bapak. PT Berkah Kenduren. Waduh, mampus genyong. Kan tempat nyong wingi ngelamar kerja. Bisa-bisa gagal kerja genyong. Halo Pak, Pak Sarimin. Oh, maaf Pak. Miki nyong kelalen ngelindur. Oh, kabar baik Miki. Uli kerjaan bahagia banget hatiku. Jadi begini Bapak, kami telah menerima semua berkas lamaran Bapak. Berdasarkan pertimbangan kami bermaksud untuk mengundang Bapak menghadiri interview di kantor kami minggu depan ya Pak. Alhamdulillah, akhirnya lamaranku diterima jomblo mani. Ya Allah. Yes. Yes. Maksud kami itu lamaran kerja Pak, bukan lamaran nikah. Iya Pak. Maksudnya orang nganggur maning. Biasalah aku kabar bahagia banget ya, yakin. Seneng Apple. Kami ucapkan selamat ya Pak. Ditunggu kedatangannya minggu depan loh, jangan lupa. Oke Pak, siap laksanakan. Baik, sudah jelas semuanya ya Pak? Oke, kalau misal masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak bisa langsung menghubungi nomor kami. Terima kasih Pak, selamat siang. Tak ngabari mau sineng umah lah. Alhamdulillah. Beli kerjaanan nyong ya kene. Percuma nyong telepon maring Kang Bawor. Ora tau mbantu beber blas wong bunek buyeng iki nang perantauan. Telepon bae lah. Ning tangan nolitang cahayu. Sapa kiye? Oh, ala putuan no, di putuan to nang siya. Putu lanang sing paling gagah. Halo, assalamualaikum. Mbak, Waalaikumsalam. nyong Sarimin, Mbak. Putune Rika sing tercinta. Kepriwe kabare Rika, Mbak? Oh, ala kowe min. Ujar ko lang wis kelalan makanyong. Ya sehat nyong alhamdulillah waras pedika saya kiye walaupun tua-tua si nom. Matnian temen orang ning koran nyong orang duit. Telepon. Lah, Rika ditakoni kabar malah njaluk duit. Ujur-ujure lu dari nitor. Oh ala kowe min.
tahunan ng perantauan ora kasil-kasil. Wis ngene balik bae ngremangi bae nang kene nanduri apa lang garap sawah bae. Lah, bobot temen. Susus ben urung kon bali. Masa wong gagah-gagah kaya iki kon kuparang sawah. Lah nek nyong kon garap sawahe Rika, Rika arep garap sawahe sapa? Yang garap sing liyane min. Contone garap kebone dewek. Garap sawahe dewek. Ya karo sing kae min garap randa sing semelohoy. Walah mbah. Untu wis gari loro. Asih kesem-sem bae mengerandak kempling. Mbok yang ibadah mbah sangu tua, sangu mati. Oh, alah saro temen kowe min. Mun jenenge mati urip ki wis ana sing ngatur min. Mbok ya sing nom gisitku kepriwe? Mati kowe. Awus lah. Mbah Ejan. Wis lah, ki nyong arep ngabari Rika. Gaya, nyong kan ngesuk minggu ngarep arep interview kerja. Njaluk pandongane ya, Mbah. Karo njaluk nasehate kepriwe lah. Oh, kok arep interview. Jenenge nyong ora duwe duit min. Tapi ya demi kowe yang kotak goletna. Rumangsa nek ora duwe interview. Ora tayang gawe status min. Kaya buka FB ora tayang kok. Instagram. Mbah sehat. Apa wis kebek kupinge arep kopok? Gue internet, Mbah, internet ya Allah. Sing tek maksud gue interview gue wawancara. Oh, ala wawancara ya min. Kapan min? Nah, gue wawancara. Yang esuk Mbah minggu ngarep. Waduh, TV ini bae lagi becet deh min. Ya lah kagabare ya. Ya Allah, salah maning kiye. Sing tek maksud gue kudu wawancara mlebu TV, Mbah, tapi wawancara mlebu kerjanan. Jane sing waras nyong apa dikasih lah. Iya nek arep interview modale mung jujur. Karo nek ditakoni kowe jawab ya sing nyambung min. Siji maning min. Nek sing interview wadon tur ayu dikenal namang baya min. Mbok arep gue nini anyar. Rika lu nek dijaluki nasihat atau bener jawabannya nyeleneh baen. Pikirannya wadon baen. Mukia wis tua Mbah lah sadar. Wong tahyat ben surat yang lenceng. Sijine Mbah. Ya kayak gue min lah. Mbak ora bisa kawe jangan apa-apa. Ya wis lah Mbah. Tetutna carane bae. Ya wis ya gue bae min. Tak dongak kono sing sukses ya. Sing sehat. Men orang repotin bae-baen. Wis gisit lah. Ngesuk maning telefone nek wis keterima tak kabari bae. Wis Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kene malah dipateni telepon nek min. Walah. Siji maning min. Nek sing interview kowe wadon tur ayu. Kenalan nang bae ya min.